Okay, sanibona, ngiyathemba niyaphila. Namhlanje ngithi ake ngizokhuluma nani, ake ngizonixwayisa ekuthenini what must you do ukuze u-enjoy impilo yakho oyiphilayo, or ake ngizokutshela ukuthi yini le ekwenza uzwe engazuthi impilo oyiphilayo ayikho mnandi, or is not the same with for other people. The challenge is uma ngabe ufuna ukuphila impilo emnandi, u-enjoy impilo oyiphilayo, stop lento yokuthi ukompethe nabantu, ukuthi ungafuni ukudlula usibanibani. Indaba iqala lapho, inkinga nje ufike iqale lapho ukuthi wena awufuni ukuthi usibanibani akudlule. Kukhona konke nje okuke-high level, uma ngabe kubizwa mhlawumbe, or uma ngabe kuxoxwa ngomuntu osezingeni, nawe ube part of those people ababalwayo lapho. First of all, you don't know ukuthi lo muntu lo othi wena awufuna kudlule ithini i-background yakhe. You don't know ukuthi lo muntu othi wena awufuna kudlule i-source yale income yakhe eyenza abe nazo zonke lezi zinto anazo ivelaphi. Ngizokwenza nje example, mhlawumbe abantu obukade ufunda nabo sekomplethile or senikomplethile nobabili, then waqala wakha ekhaya, okuyinto enhle leyo, wakhile lowo muntu ekhaya, so then nawe usukomplethile, usutholile umsebenzi, or maybe nakompletha nobabili evarsity. Unfortunately wena waqala wahlala ekhaya while yena esesebenza, wakwazi yena ukuthi akhave idingo zakhe, mhlawumbe wakha ekhaya, ukuthi mhlawumbe yena wafika nje ekhaya wakha mhlawumbe u-3 rooms or 4 rooms kanje. Then wena-ke ngenxa yokuthi awufuni ukuthi akudlule, uzothi usuzosukela u-5 rooms, usufuna ukwakha u-5 rooms wena, ngoba nakho yena wakhe u-3 rooms, so ufuna wena ukuthi ube phezulu kunaye, usuzokwakha u-5 rooms, and only to find ukuthi mhlawumbe ungabhajethelile kwayinto efana naleyo. And also on the other side, wena usanda kusebenza, i-account yakho or i-bank lakho alikabhalansi kahle hle, usukela u-5 rooms wena uyawakha. So okay, ngiya-understand-ke, uyaqhubeka, uyayakha indlu yakho, uyafuna ukuthi phele, then nakhu-ke while you are still halfway, or while you are still building indlu yakho ekhaya, no-5 rooms owakhayo ekhaya, phatha awulindele usewuzwa ukuthi uthenga imoto, or usumbona usehamba ngemoto, khona imoto ayithengile, nawe usukuthi umuntu othenga imoto usufuna ukuba nemoto futhi. Remember ukuthi you are still building wena ekhaya, still usakhanda ekhaya, nakho sewuzwa ukuthi usenemoto sibanibani, usuzothi hayi ngizokwazi ukukhava kokubili lokho, ngizoba nemoto while I'm busy building ekhaya. Some of you umuntu aze ayikhohlisa athi hayi ngizothatha noma ngabe ikhosa, or ngizothatha imoto eyi-van izongisiza, even if ngithutha i-material yokwakha ekhaya, angeke ngisaqashe imoto zabanye abantu, but ngizothutha ngemoto okungeyami. Uzama ukuyikhohlisa ngalokho, kodwa kube kunenekho okuyikhona. Okay, nakhu-ke usuyayilanda nawe imoto. Remember ukuthi 1, ukade usakhanda ekhaya, 2, usulanda imoto. Zonke lezo zinto zinama-cost. Ekwakheni ekhaya, umakhi udinga imali yakhe, ngapha kumele uthenge i-material yokwakha. Also usuthenga imoto idinga ukukhokhelwa monthly, imoto idinga i-fuel ukuze ihambe, imoto idinga ukuya ku-service. And another thing efike ibe inkinga kakhulu, another challenge enkulu kakhulu if you do have a car, is that imoto kuyenzeka nje vele ifike kufaka kuma-cost ongawalindele nongawabhajetele. Ungathi ungalindele nje, mhlawumbe ubukade uyithathela nje trip encane ekhaya, uthi uya eshop ngemoto uyothenga mhlawumbe isinko, uvele ube ku-accident, mhlawumbe ushayise imoto nephutha, nakho usungena kuma-cost wena, ama-cost obukade ungawabhajethelile. Bheka-ke manje ubukade ukhanda ekhaya, ama-cost okuthi uyakha ekhaya, 2 egaraji bafuna ama-payments emoto, every month uyayikhokhela imoto.
Then now nanka amanye ama-costa seyangena-ke manje ukuthi phela usulimaza imoto yomuntu sekumele umkhokhele. Remember, if uwena obesephutheni, it's your responsibility ukuthi ufixe imoto yalo muntu. Also on the other side, kumele ufixe neyakho imoto. As a result, ekugcineni angithi uyabona-ke sekumele uthathe imoto yakho, imali yakho leyo obukade unayo, mhlawumbe uthole ukuthi imoto elimale kakhulu eyalo muntu omshayisile. Sekumele-ke manje, and umnikazi wale moto oyishayisile uyayiphuthuma ifuna imoto yakho. Sekumele ume manje ukwakha, sekumele ume ukukhokhela imoto yakho, sekumele ufocus ekulungiseni imoto yalo muntu lona. Njalo yini cause yakho konke lokho uzogcina usufika kukhona konke lokho usufike kukhona ngenxa yokuthi wena awufuni usibanibani akudlule, ngoba lo muntu lona mhlawumbe nanifunda kanye, or maybe even esikoleni wena wawuyisiqenqe more than lowo muntu lowo. So asengakudlula kanjani ngoba nakho seniyasebenza ekubeni wena esikoleni wawukade uyisiqenqe, yena wayekade engaphasi kahle. So mina inkulumo yami nje in summary, because ngiyabona ukuthi kuningi engingakusho about this topic, but for today into engingayisho ukuthi uma ngabe ufuna ukuphila impilo e-right, impilo ozoyi-enjoya, stop ukukompetha nabanye abantu, phila your own life, uphile as if emhlabeni ophila kuwona uphila wedwa, or uphile as if ufuna bonke abantu babukele kuwena, ube yi-example to other people, no matter what you are doing or at what time, but what you are doing kumele enza sure ukuthi into oyenza wedwa awukompete namuntu kuleyo nto osuke uyenza. Yeah, to avoid ukuba senkingeni, as you remember ama-examples wami engiwenzile ukuthi lo muntu wawufunda naye wena, so wakompleta qala lo muntu kunawe, or nakompleta noyi-2 but yena washesha waqala wakhanda ekhaya, wena while you are still at home awukasebenzi, then usuyasebenza na usuyaqala uyakha ekhaya, okuyinto enhle leyo, kumele uhambe phela step by step. Nakho usumbona usethenga imoto, wena awukaqedi ukwakha ekhaya, but ngenxa yokuthi usumbona uthenga imoto, usufuna ukuthenga imoto nawe ukuze uzoba ku-standard esifanayo nesakho. And on the other side, awazi i-background yalo muntu ukuthi ikanjani. So stop ukukompetha nabanye abantu, just play your own role, just go kwilane yakho wedwa la ongakompete namuntu khona. I'm telling you, you will enjoy your life, uzokuthokozela nanoma ngayini oyenzayo, you will appreciate anything that you get, whether incane or emehlweni abanye abantu ibukeka incane, but kuwena leyo nto leyo izobukeka ine-value, izobukeka iyimfundo. Anyway, nibe nosuku oluhle.